ngizomthatha kanjani mina sekanje? Seka iscrop lapho phela, seka iscrop lapha ahambe phezulu kwakhe. Manje mina ngithatheke ngibona ukufa nje ngukubona naku uze phambi kwami. Sibusiso ngiyakuxolela, kodwa cha angeke sikwazi ukubuyelana. Angeke Madlamini ngicela ukuhlukana nawe last year. Ube so nendoda. Ayenzeki lonto leyo Madlamini. Yenzeka we baba ingane zami. Kuyenzeka. Baba nihlukane last year wena nomama mistaken. Usayithola kanjani indoda ehlukana naye next year? Lihlukane last year. Last year. Njani kanjani? Hlukana last year. Sonomuntu akwazeki. Abantwana bazofunda kuphi? Abantwana bazofunda. Lovers Munkeng. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Bioscope World Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today ki inbox setso ke abuti Sibusiso. A wa tseba ke always blue ne ke dula le girlfriend ya ka ba motho o nwang jwala ke tsa ntho tse dingata ka qetela ke ntse girlfriend ya ka insi. So always blue ke batla le nthusa ke lo mongenga because of ke utlwetse maheme mara nka motho o se ana le motho. So guys, ntho ke tlo yetsang ke tlo tsama ke lo bona abuti Sibusiso ke gutlela ke bona re tshwaretseng. Yes baby. Hey guys, hope la bona wa tseba keng ha re pusha msebetsi ra o pusha ke re lantse zivungu tsa weather di re fa mathata mara bona we are working re ya sebetsa. Wa itse keng guys, hope la bona wa tseba keng maphelo a batho re wa beya ko pele. We make sure that we itse keng ra o fitlhella mo moleng level letsatsi di ka etsang wa itse keng wa tla di volcano wa etsalang ra sebetsa. So guys, ke gutlile mo hape le ntate Sibusiso le kae? Re teng man. Motho moholo ne ke kopa fela o jwetse di viewers go ngoletse Josie Bioscope. Ke ngwaletse Josie Bioscope because nginomthatha lapha eJardini lapha yana. Bengisawufuna ukuthi ngiyocela uxolo lapha ebantwanani bami ngoba umama sesiyaqabala ngoba bengiziphethe kabi ngiloko ngiphuza utshwala ke ngitshelwa abangani ngenza izinto ezirong. So inviteni ukuthi ningikhaphe ningise nje lapha yana. Masifika lapha ngizame nje ukuthi ngiyokhuluma nomama sibuyelane. So wena muntu omdala ne ngifuna ukuthi si make sure ukuthi ama viewers ay understand le ndaba. Uthi kahle muntu omdala ufuna ukuyoxolisa kumama. Umuntu bowuthandana naye. Na 15 years nginabantwana abayi3 na. So lilela gawana ka baka la go nonwa jwala. Ke etsa dinto di phoso ke feba ke etsang. So mase ke a bona ukuthi ai ntwe a ibatleki. Bana ba ka ba tlo khula jwang. Ba tlo builda lelapa. Ya ke batla o phitla lelapa re khutlise bana ba ka ba dule go sheltering na le yena re bona ukuthi ntotse re lokisa jwang. So motho mo lilela utlwana fona kwa ka ngwena le mama. Na le 15 years na le yena. So skane nna le 15 years wile wa yetsa na kwa ka ntho ya hao ya majwala ya go onwe go o ska etsa mme a tle pele bophelong ba hao. Kina because be ke create chelete ke tsamana le di friends njwetsa uthi hayi mpintshi ya ka re tsamaya ro from go khoneng ro from go mfulu wa bona a na le na ka bona gore ai ke tlevanyana wa bona. A ke tlevanyana le na ka tsamaya ka go mfulu ka etsa dintho tsa kwa bona mara ka gcina dintho re sa tsamaya handle. So motho wa ka wa mbona gore hey wetsa mathata ena le batho ko sporting ba boa ke re wa tsiba na le wena. So ke cabela le motho re ya gaukana ene bana ba tlo dula jwang ba jeng ke ba support jwang a ke sa khona utsena mole. So ke tlo etsa jwang. So that's why ke invite le ukuthi nimsemkwana. Ba manje umuntu omdala ufuna ukuthi sikuyise kumama kuze nikhona ukulungisa izinto ubuyele ebantwaneni bakho niphinde futhi nibe yifamily nonke. Bengifuna nje siningiphi uxolo nginingise nje lapha ngiyocela uxolo. Abone na ukuthi manje sengishintshile angisaphuza. Angisabhemi sengenza izinto ezi straight sengeze ngiyasebenza. So bengisacela ukuthi nje uxolo ngombuyise back siqala izinto fresh. So that's why nginibiza ukuthi ningikhaphe ningise khona lapha yana. Inga ke muntu omdala ha rena bothatha motho moholo ntho re tla etsang he go fihlisa kwa motswadi ha go tshepisa go tla o tshwarela go tshepisa ga ka se go tshwarele mara ntho re tlo etsang fela go try our best to remake sure nje ba tseba keng dintho di ba sharp jala he motho moholo then no problem re tlo o thusa. Ke batla o at least na le ke modimo na le yena nthusa ntwe iluka bona ke busana le yena ke ntse diphoso tsaka ke mojotse ke etse ntho so na le sona se 1 2 1 2 3 le ilukise ntho a ke tseburi yena se tsamaye jwang o se ka tsamaye sibaka hore mala ke nahane ngoba because ina le 2 years ke gaolela le na le yena last year. So a ke nahane ukuthi akaba na le motho mo khona la size khona khona hayi siyahlonipha bona mntombo lava sikupuri dintjadi ngabe ku emergency efana nale singena ngendlela yangena ane kahle mfana
Lovers, uhlayisa msebenzi intwana kodwa. Sengihamba phambili uthi mhlambe kunezinja yabo. Yeah, mfana. Ngicale ngabe sigcine ngawo. Nice. Please, hello, my love. How are you doing, monkey? So, my love, ke kopa. Bengisacela ukubona umama wakho yimi engilethela abantu la ngizokhuluma nomama wakho. Sacela ningibizelene umama Dlamini. So, guys, recently re metse Mam Dlamini ani. Uyena ke umama Dlamini ke lo. Engizwe kuyena. Le guy. Re teng mama. Mam Dlamini. Ke tshepa wa bona le kae motho molo ke teng go dumedisitsa ne gore mama I'm so sorry ke di weather tse fela but then yeah okay so mami ke tlile le ntate ka mo jwale rona re batho ba Jozi Bioscope motswadi o buang le ena mona ke Blue jwale hantlantle re tlisitswe ke ntate a re hona le ntho a batlang go jwetsa yona so ke tlo mo fa sebaka mama so a ipuelle ntate Sawubona mama Dlamini. Kunjani mama Dlamini? Mama Dlamini ngize lana ngibizela abantu kanje ngize la kuwe ngizozithoba hayi ngokudelela mama Dlamini. Ngizongoxolo konke ngokwenzile okuwe kukhethile. Ngicela uxolo lapho. Angisaphuzi, angisakwenza ukubhizi cheater ngihambe imifulo nakupho. So into engizele ngize ukuthi sizohlanganisa uthando lwethu silibuyise back. Sizokhona ukuthi sibe nendlu, siphume la, siye kwenye indawo, siqale ilife iphansi. Nabantwana so I don't think ukuthi unayo umuntu esikhathini samanje since ngihlukane nawe sengisolile ngabona izinto azihambi kahle mama Dlamini so ngiyabona ukuthi ngcono ngibuye ngizigophombezi wena ngithi ngicela uxolo ngicela nawe uzicabange kahle singacabangeli mina nawe asicabangeli abantwana motho molo Hey, yazi lo baba ungihlulile. Lo baba sina 15 years. Sinabantwana. mama Bekathi makahola lo baba angabuye endlini. Ayenze lala voka. Ngizwe kuthiwa nange uhamba kuphi? Uhamba komfulo, uhamba kodube, uhamba kuphi? Cabangani nje ubaba ongaka athatha imali yonke yomkholo wakhe. motho molo Ayoyidla. Yazi neyifebe nje onondatha. so wena mama hana tluang ka chelete una sa lisili next month Beka buya nje anganalix. Uyazi ukuthi angisebenzi mina. Ngihlala la endlini. Abantwana bami bafunda isikolo. Manje angazi ukuthi bekafuna ukuthi ngenze njani njalo sihamba siye ekhaya kumama ngiyocela impuphu, ngiyocela ini nabo sebayaze bayadineka phela. ngize kanje ngiyazithoba ngicela nje jathi sizokhuluma nje ukuthi sihlanganise izinto zabantwana Kusisi ngicela sihambe sokhulumela ngaphandle. Ngizela nalo baba nje lo baba lo ozongiphathisa i-stress ne-stroke nje kumanje. siyaxolisa umuntu omdala Ngizomthatha kanjani mina sekanje? Seka iscrop lapho phela, seka iscrop lapho ahambe phezukwakhe. Manje mina ngithatha-ke ngibona ukufa nje ngukubona naku uze phambi kwami. Cha angisamdingi empilweni yami. angithi umuntu omdala ubaba uthi yena uthi ithe makasitshela ntate hore yena hantlantle o bone di mistakes tsa hae so ntho e batlang o batla wena lena hantlantle le khutlelane le build le lapa Yes Busiso khani ubona manje. Ngihambe last year. Khani ubona manje ukuthi into zakho azihambi kahle. wena hantlantle ke se feng so batlang o hudile bophelong tshwetsa mama ntate ke chance ya go no ipuelo bana ha o sa ipuelle no ska ha re tlile le Jozi Bioscope ha o sa tla thola letsatsi le leng ukunibiza kwami ngibize ngoba ngifuna ngibonisa yena ukuthi ngiyazisola ngezinto engizenzile so ngize kanje ngifuthi nabantu babone nomhlaba wonke obodi ngiyazisola ngezinto ezenzile zisho wena baba ukuthi uyakhumbula yes ngiyakhumbula ukuthi bethi mangihola ngingeke bomosha bemahlong motho omolo bana mufisitse bohloko ngiyakhumbula sithandwa sami ukuthi mangihola bengingeze emsebenzini ngidonswa abangani ngibloko ngihamba so ngingalethi nane so manje sengibonile abangani bayalahlekisana sithandwa sami so ngicela nje ungipho uxolo esibuyelane ngazi ukuthi abantwana masiphuma ngoba ngiyazi ukuthi kulomuzi amsho uchashile so sengibona ngcono ungahlali kulomuzi sambe sowakho owethu umuzi o right ngoba sengizibonile inkinga zami so bengukucela nje Madlamini ke yo ntate ke yo ebile wa khumama motho omholo a go bone di mistake tsa ntate ne sentsang difungufungu tsa lefatshe di hunkila ne jwale ntate o gutla o mama not because of house wa sebetsa no motho omholo se ke ya sebetsa khona nje so ke di bonile diphoso tsa o gutla ka go batla le build le lapa mama ntate ke ya go gutla ka go batla le build le lapa yona lena o bone di mistakes tsa hae Sibusiso ngicela usukuma. Sibusiso.
Uyabona ngoba ngumuntu onenhliziyo ezithobayo. Ngumuntu nami ngiyazi ukuthi amaphutha ayenzeka. Sibusiso ngiyaxolela kodwa cha angeke sikwazi ukubuyelana. Njani mama? Angeke Madlamini ngicede ukuhlukana nawe last year. Ube so nendoda. Ayenzeki lonto leyo Madlamini. Yenzeka we baba ingane zami. Kuyenzeka. Baba nihlukane last year wena nomama mistaken. Usayithola kanjani indoda ehlungihlone naye next year? Lihlukane last year. Last year. Njani kanjani? Ushuke bosohamba naye vele wese Sokumele linde wena. Mara ntate ke wena wetseng ere ke kopa wetsa so ntata ni. Wena hantle ke wena o neng o siya mama ke nna hantle ke sebetsa hantle ka Qoba Fam Mothomolo jwale mama o qetetsa thola motho because of kana go o no sa mo appreciate a ke re by that time so ke hona no o notice ngo thoso o no di etsa ne di swabisa ebile di hlabisa dihlo and no o mothola sana le motho because of ono le siyo in the process Mothomolo jwale nna go ngeno ke no kwa go ikokobetsa o ithobe because of finance ka wena Mothomolo o ya majwalo ngwetsang a go judge but ke a bontsha nka bentsa sina motho a ntse itulela le wena jwale motho ka re nna ntate sorry nna ke tlile ka wena mo akere ntho ke batlang o etsa kopa o ithobe sifahlong sa mama o go bontsha wena o sorry a ke go batla go mo bana ba hao le khutlelane so ke kopa tsile ntho e mara o uthi motho o sa movile o move jwang ekubeni motho be ke na le yena last year ihlukane mo o move jwang ntate jwale motho tshwantsa move on kana kwe kakang ha se le gawana ke re ke a botsa jwale ke batla go bontsha di mistakes tsa hao Mothomolo hore kana kwe ngwe gona re le batho re na le etsa dintho tse ding re le betso batho ba bang ha ba no re emela so no u realize the mistakes tsa hao ntate ithobe phela mme wa bana ba hao amaphutha ayenzeka mntana sekhaya kodwa hayi ngale ndlela le hlona last year so nomuntu akwazeki iyobe nginilandile kanje ukuthi ngizolwa Sibusiso ungibheke kahle ukuthi ngoba sinabantwana abayi3 ngibhaliwe la ukuthi mina akufanele ngithandwe ngiyathanda ke bhuti angikhathali ukuthi umuntu ngimthothe ngoJanuary kodwa le ndoda engitholile iyangithanda iyangiphilisa iyakuphilisa indoda kodwa nezingane zakho Sibusiso okay hayi akwazeki bafethu nginilandile nginilethela ukuthi ningincede yenzani baba ngize la baba senza njani hayi nani ufuna nikhulume naye kanjani ukuthi ningakhulumi baba uyaraza phela wena isenza kanjani Senze sipama sivoice njengawe nathi. wemadlamini sonke lesikhathi ngihamba nawo usunomakhwaphini Madlamini angeke ngizohlukana nawo Madlamini lisetsa ngirata yabona lo baba angisamfuthi hey Sibusiso wena Madlamini Sibusiso kahle Madlamini wena ungiqanyezi ngihlala nawo kunabantwana uzokhuluma lo muzi lo uhambe soyakho umuzi wethu lekhaya ushile ekhaya lekhaya ushile ekhaya anginamsebenzi nalo sala nalo lalela ebhotini bafethi ngibizeni ukuthi nizonginceda ukuthi ningincede ningilethele lana ngithi bafethi Sibusiso nangu baba sendlini ngicela usuke ngicela usuke wow Mothomolo le kae teng le kae sisi ke teng Mothomolo okay rona ke batho ba Jozi Bioscope wane papa re ngoletswe ke ntate Sibusiso ka mona hantle so wena ntate Madlamini kwenzakalani into le unzela into kwenzakalani Madlamini kwenzakalani hey Madlamini angeke bakubi mihlola yami ndoda Sibusiso kanjani bakubi baba wena hey wena futhi wena ufazi wena oh lava smart hey umntwana futhi hey futhi wena hey baba wo ntate mutluseng lava sa tluseng ntate batho ba tluwana o tsa king batswadi hulukile batho ba baholo Ngena kwakho ta. ke kopang tshwarelo batho ba baholo hulukile muntu omdala re kopang tshwarelo he ntate tla bonte matse re kopa tshwarelo go kena jarateng ya hao ne re sa tsebe o so dula le motho ntate ha re jwetsa next if ne re tsebile go so dula le motho ka be re sa tla mona okay mama re kopa tshwarelo re kopa lisia okay ngiyabonga sisi kodwa lo baba cha ngicela ningihambele naye ngicela nihambe noSibusiso ayihambe lento le naye sesobonana for maintenance yabantwana siyahamba naye sihamba hamba Siyaxolisa abantu abadala. ungene jarateng abantu oh Sibusiso man
Baba. Sana le motho ha re amohele motho o moholo. Ha re amohele re kene jarateng ya bona ene a ko play mo no sa tsebe go le redile na mama sa dula le motho. Ke kopa motho o moholo o fela o qole. Wa tseba go bophelong ka nako re na le etsa di mistake e re ha se nako re ra itukisa re thole hore fela wa tseba keng batho se ba movile one motho o moholo. Jwale ha ikale ka wena hore o be baby daddy wa mama e be le sa hlola le utlwana o sa thotse motho o moholo. Ha ona ntho re ka etsang tshwantse re hlomphe seo. E bile re kene jarateng ya ntate o kila bona sa hlaso. a ke gane mme pelo baka bohloko ne ka bana baka motho wa ke mtsibi re tsibi go etsalang hae wa fitla motho o nka msadi waka ba re dula kwa so se ke mkreye go tudula kae a ke fitla mo ke jwetse o dutse na le bana baka ka go khashile na le motho o mong ene ke batla o lokisa nthwena mara ke re ntate already la ha ino lokisa nthona motho o moholo because of already kusana le motho so fana ke movile on melu give wait king ka be ka abantwana tshwantse o give up abantwana o tla re tla o thusa ba bona bana se bothata ha o ka etsa di maintenance le etsang ba nutlile o itse o tla o etsa di maintenance ke mo le tla buang ka ntho tse jalo motho moholo ha ibo hana go bone bana ba hao ke mo then hele rona re tla tryang go thusa have right ukuthi ubona abantwana bakho ngifuna ngenze njani mangifuna ukubona abantwana bami ba tla o chakela ndlung ya lona bazofunda kuphi abantwana bazofunda kuphi abantwana bazofunda lovers monkeng ai wait king ai tsamayang le ena lovers please guys wait king di iponetse o ritlile mo re tlo thusa ntate Sibusiso but wait king ntate Sibusiso o thotse mosadi wa ya movile on but still wa foster o batla o etsa eng lwena guys ke tshepa holy situationing eso o make sure wa tseba ke ngwa emailela ene lwena bophelong o skebe wa foster ha ibo bona re ntho tse ding di fedile ke a le rata ka o fela le see you in the next episode yes baby